Ti Masakbayan. Maikari. Naliday ka manin ang nakakita ka da William Canvi na ang nagkuyog balasang ko. Wan nga rod nang. Api nga ta masaksak tanak no makitak idang agkuyog. Awatem ti sitwasyon. Nga iso dati na ikari iti tunggal maysa balasang ko. Wan mat nang. Ngam, kaslakit may gaggagara ang makitak idang agkuyog. Naragsak ni Vina no makitak ida. Nakakitaam ka na kwada aya. Iti may sa parke nang. Diyak man amo. Manipod na nga idi ni William dito'y kantin. Diyak malipatan tilangan. Idi kwan. Inasit gan ni Vina akasla iso pa yan tinangaram ka ni William. Ay, ikagumaam apunasan day taarik nam ka ni William, anak ko. Ikagumaak nang. Saan ka di nga umadanin ti pan nakaidestino yu sa bari nga isla, anak? Wan, mami. Madanagan ak na sinon to ti kadwayo iti balay. Inton maibaon kami ti gubatan iti sa baling isla. Agad-adal mo't lagi ti kakasinsin mo. Saan da makaumay di ti balay? Palasak ti agdamag dita. No asino ti mayat amang kadwa kada kayo diti balay, mami. Sige man nga rod, anak. Ura ikakto ni ti kwartana. Basta tulungan na kagdalos ti balay. Kan saan kumat nga ibilang akatulong. Nasaysayat matlaan ko man no kabagyan tayo ti kadwayo dito, mami. Wan nga rod. Wan kayam. Mabayag kayo nga tayo di papanan nyo, anak. Depende iti sitwasyon. No adda kami ni Jay. Saan kami abasta makaawid? Sapay adanag ko na a dead spot kano iti papananming area. Awan signal. Tamag ka o amapan kanugayam dagiti soldado idayan ti gubatan. Iso ka nung matimbag ti opisyal da, tatang. Nasken ngagkalaysa kayo pa, sakbay amapan. Ang mga nada makita na ijay asabali a babae, katsukatan na ka. Day tati bagak to kin ni William nanang. Ibagak mo agkalay sa kamin. Sakbay amapan ijay gubatan. Rumbang laeng. Kasanaw no ada mapasama ken kwa na ijay. Makigubat ti papananda ijay. Ay wen Anya ngay ti maalam no kas pangarigan ada mapasama ken kwa na ijay. Angem nagkalaysa kayo. Ado ti pribilehyo a maalam. Ta asawa nakakat ngayon. Dakil ti maala ti asawa ti soldado no adda mapasama ken kwa na ijay gubatan. Malukuyak ngagkalaysa kami sakbay amapan, tatang. Sayang ti pensyon na kuma no adda mapasama ken kwa na ijay. Ay wen anak. Masapol nga aramatem mati utek mo. Tapno saan kantong agregat? Dakkel ti sweldo ni William. Tamaysan nga opisyal. Kidawak asaan mo pa'y nga ikalay sa ni Vina. Sakbay ang mapantay dya gubatan, bro. Apay ka di, bro. Saan mo ka di akursunada ni Vina para kanyak? Karubak idi da Vina. At dadagiti banag akayat ko amamwam. Sakbay ngay kalaysam. At dan sakit amo may papaniti pamilya na bro. Sa maysa, saan mo pa'y unay ng am mo dagiti dadakkel na? Sa bagay, may mayat sa ngagpaiso no itantan mi pa'y ti plano mi ngagkasar. Una, uray bagam kankwana, ngayon to nagsubli tayo sa kayo agkalaysa. Uray matkati ni mami, di na pa'y nakita ni Vina. Saan ko ngamin nga impasyar pa ni Vina ijibalay? Isu amay maya at no amuam pa'y amin dagiti may papankan kwa na. Nagkita kayo lang idi na idistino tayo iti apagbiit iti asidag ti pagadalan da. Oh, Cherry, sika ka di dayta? Sino ka kadiitayan, Manong? Kasla... Di mo kunan ngagkabaw kan. Ubing kapay. Malagip kon. Manong Rooney?
Kuna ako na no talaga adina kon malagip. Si mabali ka mat ngamin, Manong. May saka na soldado? Naka-uniforme ka, iti uniforme ti soldado. Wen. Una. Balasitan ka lang, edi pimanawak iti lugar tayo. Ita. Abda ka mat dito yung syudad. Pimanaw kami mat iti syudad a lugar tayo, edi natay ni tatang. Edi kwan, imalis kami man nandito'y nakasarakan ni nanang iti trabaho na. Kastagaya. Anyang iti trabaho na. Agluto kan aglako iti may sa kantin iti asidag ti pagadalan. Agoray ka? Iti kasta nga itsuram. Ada siguro putot mo, Manong. Ha? Anya putot. Sikamat. Awan pa'y asawak. Awan pa'y, Manong? Nagsingpat ka no awan pa'y? Kat no ti soldado ka no kat babaero. Ha? Saan mat nasingpat to'y Manong mo. Malagipyo ka di pa'y ti anak ti kasinsinyo ani Ronnie, nang? Tika di anak ni Insansyon, tidakda ka matam. Wenang, nagsabat kami ija tiyendaan. May samat gaya man na soldado. Kasano ti pa nakaammo mamaysa na soldado? Naka-uniforme di nagsabat kami, nang. Daktil ti nagbaliwan na. Diyak pa'y nabigbig na di nakinasao. Manipod na panda iti lugar ti Amada. Diyak ko nakitkita ida nga agina. Daktil ti nagbaliwan na, nang. Awisag ko mga umay dito'y kantin. Ngam agdardaras da. Tada ka no papananda kadagiti kakadwana. Hadan tulata pa nagkita mi iti dayjay nga ubing. Masiguradok asaan yung tumat ang mabigbig nang. Dakkel talaga tinagbaliwan na. Oh, nakaisem ka mat asubungat, bro. Balin saray ta na. Agmay mesa ka nga umis-isem. Maragsa ka naklaeng. Tanasabat ko ti kabagyak. Anabayag ajak nakit-kita. Agasam, imbaga nakit din nga amangan no addan putot ko. Ay, dahil di no adang agpais ng putot mo itiruar, bro. Ha? Sigamot, bro. Kasano kumangay nga adda putot ko kat no nagsingpetak. Nasingpet ka ay. Kamamok Di ka man mat, bro. Agpada kayo lang iti kapidwak ani Cherry. Cherry ka ni tinagan tinang ibaga nga adda putot mo? Wen, nasingpet day di akapidwak. Nagasa ti makatumpong kan kwa na. Nasingpet ko naman, takapidwam kat nga rod. Saan man. Basta, nasingpet day jay. Sana bali, iam-amok to kan ka. Sisa, kwarta man dita. At apag nami kadagiti kakadwak. Agam awan kwartak. Ay, no iti palutan manan ti papananyaw. Sigurado manan nga itayab ti manok ti kakaiso na maiggamam a kwarta. Di ka man mangbuisit. Di kami pala nakadandanon iti papanan may agsao ka iti kasta. Anya nga itayab? Ay, saan kit din? Diyay kakaiso na naglakwak itinatnatang. Linibas mo ngayon nala. Bangtid ka no saan? Ha! Pagpuunak lang itinatang nga ilakok tinabatay. Anya nga iti pagganansyaak no alaam tinabatay. Ala, mangirwar ka kidain. Sige, tayo nakagpalays. Ay, pimanaw kit din. Ay, kartingak mati pumanaw. Inakagatang itinatang nga isursur ko. Ay, alaan naman ang tipuunak. Sisa! Ayan maun! Ayan tayo bagbagak! Sisa! Ayan mau! Apay ka di tatang. Nay! Awawagan nyo ni nanang kat pimanaw mutan. Ah! Napannagatang iti isursur na anatang iti kabalbalayan. Ay sinalbag day jay nga inam. Kunak nga ikanak iti kwarta pagpunak ta mapanak makipalot. Naibaga na itay kanyak, abasit ka no ti kwarta na. Tain nalayo ka no ti dadduma. Salbag day jay babae Oy, Bina, makiasawa ka man kid din iti kayan ayat mo soldado. Tapno maikanak mat iti kwarta. No itad nanto kanyak ti sweldo na, mapadasak mat ti makaigam iti nawadwad basit a kwarta.
Iso nga rod nga gawam ti aggunay. Dagdagam nga kasar kayawn. Di nakmat siguro imutan no at danton kwartam. Kaano ta ka di ngagkalaysa? Ang mga nuinton mapan ka iti papanan nyo. Kat isukat nak iti babae ijay. Gubatan ti papanan mi. Sana mapanagbirok iti babae iti papanak ijay. At dalatamat babae ijay Madanagan nak, William. Bina, kidawag ko matinan anaya panagdalik mo kanya. Sa anak nagbirok iti babae ko naktuman. Ikarim asyak laang. Ikarik, si kalang ti babae iti biyag ko. Kasta ka kumamat kanya. Kidawag ka di ti panangikalaysam kanya. No saan ka nga iayatan? Ay ayatan ka unay, William. Ay ayatan ka unay. Kaya't kung ngay saganaan ti panagkalaysa ta. Kaya't ko anasaya ti masakbayan ti bangunan ta a pamilya. Addan samot order manipod headquarters nga ipapantayo di gubatan, bro. Inton umay alawas ka no, bro. Agsagana tayon. Tano ibagada ang mapantayon. Intayon iji airport. Ay, una. Un gayam. Di damdamagam, no adda ka bagyak nga agyan iji balayo. Pasinsyakan. Awan ti makitak. Padasak man gayam nga ibaga ka ni Vina. No kayat na timang kadkadwa ka ni Mami iji balay mi, bayat ti kaawan ko. Impasyar mo ka din ni Vina iji balayo? Saan pa At the meeting place mi no agkita kami. Kasta gayam. Kat, namin ano ka matanapan iji balay da? Namin anon? Ngam, jak maranaan na giti dadakkel na. Takanayon damat nga awan. Nagkita ka din dabi na kan mamim. Saan pa bro? Mayat ka din ti soldado nga kalaysa kayawn. Isaganaan na kanupay ti para iti kalaysa. Kan tinasaya at amasakbayan ti bangunan na pamilya tang. Aniya, nagbayagan nga Kaano na kang ikan nga iti kwarta no kasta ti imbagana. Narigat mo't no pilitat. Takuna na nga ikakano itinaan-anay apanagkana. Ay, nagginad mo't deta soldadaw. Di ko masoldado kat nalibtak nga gunggunay. Sana kasta nagginad. Suron ka? Imbaga namat nga apaman asumangpit da, kat iso ti panagkalay sami. Kasano, no di na malasatan dagiti bala no makigubat? Anya? Nadagsan tiriknak apumanaw. No awan kadwayo diti balay, Mami. Imbag pa idi, tasi daglang ti headquarters mi. Mabalin ko ti kanayo namang pasyar kada kayo dito Narigat mo't no basta mga lakadita ti saan taunay nga amam mo, anak. Amang ano pagaramidan nak iti madi. Sa bagay, at nakalintigan niyo, Mami. Anyang tatyaramidan tayo? No awan ti makitam, saan abaling agmay-may sa akon. Kabaalak mo't, anak ko. At na panunot ko. Lumayat kayo. Kan lumayat ti tao na panunot ko akadwayo. Anya ka diday ta, anak ko. Kan asino tinapanunot mo akadwak ditoy. Padasak akasarita ni Vina. Kaiso ti kadwayo diti balay, Mami. Vina ko nam, anak. Ti kaayan-ayat mo. Wan, Mami. Iso tinapanunot ko akadwayo diti balay, bayat ti kaawan ko. Kada ka di nakasarita makadwa ni Mamim no pumanaw ka? Kasaritak ni Vina no kayat na nga isupay lang ti kadwa ni Mami inton awanak, bro. Ket mayat ni Mamim ani Vina ti kadwa na? Saan pa yan nakadesisyon? Panunutan na kanupay. Mayat nga tadayta na panunot mo, bro. Saan mat siguro pag-aramidan ni Vina iti dakas ni Mami? Kastamat ni Mami. Di namat pag-aramidan ni Vina iti dakas. Kaslama di, bro. No siya ka, ket kasla sa anak nga umanugot. Ang adda kada kayo dayta, bro. Nakaikad din kayo ka din, Mami? Wan, anak, ngam iti may sa kondisyon. Anya na ita kondisyon? Kaya't ko ang makilatis no may karimatlaan kan ka ti kaayan-ayat mo.
Kasano, ti panang kilatis yo? Saan mo nga ibagbaga ka ni Vina asyak ti inam? Ibagam akabagyan nak, kat caretaker aklaang ditoy. Saan kayo ang maawatan Apay ko mga ibagak a caretaker kayo? Dayta ti kayat ko anak, kat babaan iti kasta maaramid, maamwak no maikarin ni Vina ken ka. Vina, kaya't kung inton mapanak iti sabali pagilyan. Agyan ka kumay di balay. Ha? Agyanak ijay balay yung? Idin to taawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ha? Agyanak ijay balay yung? Idin to taawan kamat ijay? Adamat ti caretaker akadomi jay. Sika ti mangkita iti balay kan ti caretaker. Pauitan ka iti allowance mo iti binulan. Kabayatan ti kaagdam iti balay ko. Adda ngamin napanan ni mami. Ipauitan nak iti allowance ko nam? Wen, agdesisyon kan. Tadandani kami mapan iti abroad nga ayan ti gubat. Ha? Sige. Umanugot ak nga agyan iti balayo. Kabayatan nga awan ka. Ngam inton sumangkot ka. Agkalaysatan. Agyaman na. Ala, inka nga rod isagana ti kayat mo nga itugot iti papan mo iti balay. Tas sukuran ka inton malam. Itulod nak pa iti balay mi Pasensyan. Ngam inawagan nak tinangatong opisyal. Naira na ngamin anakita ka diti dalan kong agturong ijay. Umay nak nga rod sukunan inton malam, ha? Nakarubot kayo matatang. Papanan nyo ka di manan? Kapay adamagam, adda ka di maitid mo kanyak akwarta. Diyak pa'y naawat ti ko na ni William nga allowance. Adda ka di pakitang danan nyo? Papumanaw kayo manan? Inak nga rod agbiraw, bareng adda paki-ekstraan kadagiti kakadwa. Anya jay ko nam? Allowance ko nam samay. Imbaga ni William nga inton makapan iti abroad. Siya kano ti mangkita iti balay na. Pauitan na kano iti allowance ko, tatang. Ayan ay ati balayda. Nakapan ka ni Jay. Saan pa ay tatang? Ngam, agawat akto iti kwarta. Apaman nga agyanak iti balay na. Ay nagsaya atan ngay. Agparanod kamit ano agawat ka. Mangisagana akano iti gamit ko. Taumay naksukunan dito'y balay. Inton malam. Inaksukunan ni Vina, mami. Addan kadwayo dito inton malam. Tay ko nakon. Agpamarang kaasan asyak ti inam. Tapno maamwak no maikarikan ka ni Vina wenno saan. Parag ko nakat may kari, mami. Saan kayo nagdanag may papankin ko, ana? Adda nagtulagan ta, saan ka di anak? Tungpalam ti tulagan, no di mo kayat nga ibabawi. Ha? Wen man langan, apo caretaker, matungpal ti bilin nyo. Pagpilyam tulatan no sumangpot, no anya ti kayat na pagyanan na kwarto. Wen, apo caretaker. Nasaya at unay, Sir Soldado, tanag kinaawatan ta. Anya ti kunam, bro? Sukunam ni Vina, taypan mo di balayo? Imanugot ka din ni mamim? Wen, iti may sa kondisyon. Ha? Anya day ta kondisyon? Pagparangag kano a caretaker ni mami, hindi bukod mi apalay. Ay, saan ko matukod no anya ti kayat ni mami mapasamak? Tapay kayat nang agpamarang akas caretaker. Pinagustuak lang ni mami. Tapno sa anak ngagdandanag no agmay-may santon ijabalay. Numaban ka jabalay Davina, mapanak man mat nga rod iji ayan ti kantin da Cherry. Amom ti ayan ti kantinda? Wen, asidag kano iti pagadalan. At ang agpaiso kantin, iti asidag ti pagadalan. Naibaunak na minsan iti dadya banda. Amangan no nang nanganak pa ikit din, iti nasao a kantin.
imbagak nga ayan ti kantin mi kaninanang. Mayat matgayam ti ayan ti kantin. Bumaknang kayo. Taado ti estudyante nga umay mangan ditoy. Nanang! Adda ditoy ni Manong Ronnie! Ay, umayan, anak. Si kaka din day tabarok. Agpaiso ti kuna ni Cherry. Nagbaliw ti langam. At dati maar, san ka di anti? Wana, tapno ti mumot ko na. Gat, kumusta ka ngay barok? Ay, inabayag saan ka nakit kita. Isungarod nga umayak agpakita, anti. Ay, mayat siguro ti sasaad makas may sa soldado o barok. Mayat ama di, anti. Umay ko ibaga. Adandani kamin mapan ije ayan ti pagilyan nga aggugubat. Maibaon kami ije, anti. Ay. Ipanda kayo ije pagilyan nga gugubat. Saan ka di mabalin nga kitakit kayo? Tabala matiin kay sarang tanijay. Saan matkit di ada kami ti maisango iti pinaltugan, anti. Ado ti mabalin mi amay tulong ijay. Ay, Diyos ama nag-aasay. Ay, kaslaing kay agsabakan patay no kasta. Mano ka no ti ipawit ni William kan ka no agbantay ka ijabalayda. Saan namat ngayon baga nang? Nauna akmet ngamin tinagbain. Jakon dinamag. Itapay laeng. Maibagak anagasat ka. Tanakatumpong ka iti soldado, anak ko. Isungarod nga ing kagumaak tinangya si dag iti bagbagikan ko na. Kasta, anak ko. Usarab ti utak mo. Ay, kita anak ajak inusar ti utak ko. Ay, agrig-rig atak ita iti na ni tatang mo. Puso ti inusar ko, saan kat nga utak. Agbabawi kayo kadi anak ki asawa kini tatang, nanang? Ay, dep-dep pa ti panagbabawig. No kasla ko makawaw sa mabalin asukatan, anyaman nga oras kat inaramid kon. Ha? Unay daytan, nanang? Kas makita mo. Anya ngay kumati pa kairanudak ko na. Ay, kasla siya kimang bibiyag ko na. Taad adumot nga agbalog ti obrana. Adda pa'y bisyo na. Nakasagana ka ka din, Vina? Mapanta ka din? Saan ka din nga umunag dito balay, William? Saanan? Imanugot ka di dagiti dadakkel mo? Nga umay kagbantay iti balay, bayat ti kawan ko? Apay ko maadi daw manugot. Kat ko namat nga ipawitan nakto iti allowance ko. Nasayat nga rod no kasta. Mapanta nga rodan. Adda ka di ijay balayo ti kunam a caretaker yo? Adda. Imbaglakad ka dom ijay na awanak. Amuna ka di nga mapanak mat ijay balayo? Amuna. Tayo man ko na sakbay nga imbagakin ka. Balasang ka di pa ijay kunam a caretaker? Ha? May sa abalo. Apay nga so ti pagsaritaan ta. Intakit ni lumugan ng tamapantan. Nakadanon tan. Ala, dumsagtan. Siya akong ti mangawit itibag mo. Nagdakkel matgayam ti balayo. Nagkasat akon. No balay kun tumat ditoy. Apayan ay kulang ka. Ada ka di parikot? Awan, William. Sige, intang arudan. Ada ni nanang a caretaker dita unag. Nanang, tiawag mo iti caretaker yo? Dagas ka di? Alangan nga awagak latan ni tinagan na. Nabayag ka din day ta a caretaker yo? Ubingak pa idi, ison tiyayak. Iso tinang padakkel kanya. Ada kayo matgaya man, sir. Mangisaganak iti meriendayo. Agyaman ako na nanang. Nagpintasan daw nagtibalay. Madiho amak mo. Balay kung tumat daytoy.
Inta pa di kusina. Tapno saanan nga yag ni nanang dito iti merienda. Kaasimat. Sige. Kasla rin at ibiyang ko dito. At daw pa'y mangisagana iti merienda. Nagmayatan na biyang. Apaya ka na yun ka amay kulang. Kasla di bagbagan. Ay, kuha. Raamaklaan mati o nagtibalayo. Nagpipintas dagiti paintings ka dagiti diding. Magusto akit raan. Agyaman ta magustom nagdi paintings apili ni mami. Iso tinanggatan ka na kita. Nasamad gayam iti paintings. Saan ka di anangin na dagita paintings? Amok man ka ni mami. Ada na timpla adyos dito, sir. No kayat yu mati soft drinks, adamat. Kumporme no anya ti kayat yu. Sumango kayo matinanan. Agigiddan tayong agmerienda. Ay, kalkalpas ko laang ang nagmerienda, sakbay asimbangpat kayo, sir. Agtugawak laang dito'y asidag. Baka mo kayo nga rod, nunalpas kayo na kunayo. Ay, sige laang, sir. Agmerienda kayo. Adak laang dito'y no dapay masapul yu. Agyaman kami nanan. Inak isuro ti pagpilyam a kwarto. Agpili ako nam. Kumpormilat na ditan. Sana mabalin na kumpormilatan. Inkagpili, ta ikabil ko ti bagmo iti mapilim na kwarto. Sige, mapantaman laangan. Intan, tapno mabalin mo tagin na kalpas na makapili ka. Inta nga rudan. Ay, kas lalaban nuka. Kayat kun tagin na. Gusto ka ti atap ko, akayat mo tagin na. Pinanawan na latan tinagmeryendaan da. Madlaw akas lamabisin, iso nga ado tikinan na. Hinak man la idaliman na kanti plato kada baso nga inusarda. Nadlaw ko arawot kan sadot na itababay. Rumbang ko mga intarimaan na pa'y tinanganan da sakbay a pinanawan na. Ay, saan samot anasaya at tinapili ti anak ko. Nakmalay tarimaanan. Imbes nga da katulong ko dito'y. Saan ba't? Tananayunan lakat nga rod ti trabaho. Dagita talo a kwarto ti pagpilya. Lokatamlatan na kita, tagpili ka. Anda pa si taramida ki di kwartok. Agsubli ak tumatlaeng. O sige. Lukatakman na ito ang kwarto. Takita ang tunan na. Nalawakan na pintas. Dakkel ti katre, kan dakkel mati aparador. Nagmayatan da ito'y. Isang ti pilyak. Arig na lawlawang am ti salas ti basit abalain. Eta ka di a kwarto tinapilim? Iyunag ko ka din dita ti bagmo? Juan William, napintas da ito ang kwarto. Magusto ak launay. Inton makapan ni William ija abroad. Mapaanak mamit po masyari di balayda William. Kita haek man ti balayda. Ay uray siyak. Mapaanak tumot Kayat ko ang makita ti balay ti agbalin amanugang ta a soldado. Adda siguro pa kairanudan iti balay ni William. Kas kumaitian niya. Apay kung mga ibagak ngay. Imbes asak ti nakapanunot. Sika ti mairana o di ti napanunot ka o. Jakman amukan ka. Day talabag bagim ti pampanunutem. Mapan kami ni Jerport. Agkanad kayo dito, ha? Saan mo aliplipatan ti binulan nga allowance ko, ha? Ipauit mo adagos. Di ka matanagan. Pauitan ka adagos. Ngam kabayatan na jak pa'y makaipauit. Alam pa nito, eh. Oray, basik pa'y agatan. Ay na, pagyaman ako na William. Adan kwarta. Alang nga, Roden. Mapana ko ni di pagparadaan ti military truck apagluganan mi ama pa ni airport. Sige nga, Rod. Saan mo aliplipatan ti kwarta, Juan? Jay laang ipauit mo tinamnama,
May sapay nga oras, sakbay nga agrubot ti military truck amang itulod kada tayo di airport. Anya ti planom nga ramiden, itilasod ti maysa nga oras, bro. Mabalin ka di akaduan nak, tamapantabasit iti kantin ti kapidwak. Ha? Sa bagay, asidagmat kat di dito ti kantin, saan ka di? Wen, darasan ta, tapno makasublitam tladagos, sakbay amapan ti pagluganan tayo. Sige, mapantangarodan iti kantin nga ibagbaga. Agyaman nak, bro. Manong Ronnie, impagtay may kamanan. Ada ka duwang manong? Tinagtara soldado ni William. Kwa ading. Umay kulay baga, ngayon madamdama. Grubuatan ti military truck, apagluganan mi amapan di airport. Agkuyog kayo amapan iji abroad, manong? Wen. Ikarkararag ko, asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa amapan ijay, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Agkuyog kayo amapan ijay abroad, manong? Wen, ading ko. Ikarkararag ko, asapay kumatanapya kayon to amin nga agkakadwa ijay, manong. Mailisi kayo kuma iti anyaman apagad. Agyaman kami ading ko. Dahil tanasam itabalikas mo, tibalon mi amapan ni gubatan. Nagpintasan ti kapidwa. Nakita ki din. Ngam balasitang paidi. Ita, balasan na nakapimpintas. Kung natumat kan ka, napintas kan nasingpat ti kapidwa. Jerry, napintas ka kano kuna ni William. Sige inkamin. Tama nga mapanawan kami. Anya ti imbaga ti kapidwam, sakbay api manaw da. Mangrabrabak la siguro, nang. Naragsakan ka pa tanak ko. Isan mo lata ka di anaponas tirik nam iti day di soldado. Ay, italimang ko lang iti kaunggak ti marikriknak, nang. Anya nga rod katadamot nagasgasat a babae iti biyag na. Uwan, anak. Oray adarik nam iti maysa a tao. No adda nakauna, ay iawan mabalin mo. Wen, nang. Iso nga ron jay kunak nga italimang kulata iti kaunggak da ito'y apanagayat. Makasarak kanto iti napudno nga ayat, iti husto apanawan kan gundaway. Jak amo no dumteng pay day tagundaway, nang. Awan mo't maksay kanya, no agtali na edak abalasang itinggat-inggana. Ay, saan akasta kasano no awanak to na. Asino pa iti katakunay mo iti biyag? Di na ka ditulungan nga agdalos balasang ko, nalawa ti dadalusan dito'y balay. Trabahom day tanana. Si katikir-tikir, siyak mo ti amo, ta siyak to ti asawa ni William. Kidawa katulungan na kuma, tamarigatan ak nga agdalos. Dakkel unay to'y balay da. Dalosam ti umuna akad sa aran ita. Inton bigat ti may kadwa akad sa aran. Kasjay, no saan mo amadalusan amin? Dinak ibibiyang nga amom. Dalosam ti kwarto, tadda papanak. Dahito'y ka di ti asawaan ti anak ko. Bastos, sadot, kandugyot. Nyaklagit di maanusa nakabalay ti kastoy at tao. Ambisyosa, uray ko manusaan na nagrawat. Nabatik ti wallet ko iti kwarto. Saan mo ka di nga inala? Sa anak nga agtatakaw. Kan sa anak pa'y nga imunag iti kwartom. Tajak pa'y nalpas ang nagdalos. Dito'y pangipananda kadagiti nasugatan tinang idistin wanda kadata. Tumulong ta amang ipan kadakwada iti pagagasan. No kastoy agubat, kasi dagiti mairaman na sibilyan. Saan lang nga sibilyan? Pati da tayo nga aday ti adayo. Kat kinid daw na titulong tayo kadagiti kaalyado tayo apagilian. Ay, una yan dagiti umay daiyag anadang ran na soldados. Ay, adda na putdan iti ima. Adda na ikatan iti saka. Kan adda pa Ay, madamanan isang padaan na kay stretcher. Ay, umay ka, sabtan tayo da.
Ay, at damanan. Manayunan man nga roden tinasugatan na soldado. Wan nga ron. Kaasi naman. No apay ngamin apalubusan dagiti pang pangulo iti pagpagilyan ti gubat. Hawon nga rod. Ado ti mairaman. Kunatay may sa agayam ko. Ano kano adda na pagkinaawatan ti dua presidente. Isudalangat kano ti agdinanog. Sandan nga idalan iti gubat. Nay, nakapasyar ka mat dito'y balay. Kasano'y di balay ti soldadaw? Pimanawak pa'y, tamadama ti dalos ti caretaker. Agsubli akto inton madamdama, tatang. Sumurutak, tayo nakmamad kitaan ti balay ni William. Anya ti aramidin nyo, ijay? Naklang mat kitain wano pasyarin ti balay ti agbali na manugang ko. Mapanak inton madamdama. Nakadalos kan nakaluto mat siguro ti caretaker. Nakaluto ko nam. Ay, ijayak ba nga rudamangan? Imbaga, no inlakam na kayo, tatang. No di inlak amay kat kanak jay kanin na kuma. Pagluto amiti sa balay, ta iso ti kanin na. Kumusta nga tamat damanong Ronnie ija na panandago batan nang? Ay, kasano ngay amamuan ta. Ay, katawan kanumot signal ijay. Nagrigatan nga iti sasaadan da ijay. Makapadanag mo ti kastoy. Itapay anatuntunan dati kabagyan ta. Adamot pagdandanagan ta. Panakairanranana nagkadwada ka ni William anay destino iti gubatan. Agkadwada pa'y nga imay nagpakada. Sakit nadlaw ko. Kinalyaw na ka ni William. Idi pimanaw da. Sayang day ta pa nagtalyaw na. Adamat nga rod kaayan ayat na. Ay, dumanon tumot lati panawan, nga adan to agaram kan ka. Saan ka amaawanan itinamnam, matawbing ka pa'y mag? Saan ko atarigagayan nga dagaram kanyak nang? Di mo maibagaday ta, taditay amo ti pasama, kan gondaway. Adda, dagiti banag, asaan tayo anamnamaan? Nga mapasamak da, kabayatan ti panaglabas, ti panaway. Kaano ti plano nga ipapanidya balay ti soldado? Apay adamagam, di mo ko na sumurot kamay. Dakas ka day no mapantadwa. Kitaan ka lang met ti balay na. Awan ti aggatang itilakom ijay. Nila ang vina kan ti caretaker ti adday jay. Ay sa anak mo ta mapanaglako ijay kait. Mapanak agpasyar. Parke ka di ijay taing kaagpasyar ako nam. Apay nga rod asika kat mapankamay. Sa anak ama panagpasyar. Inakagkita no adda mabalin ko apakairanuda ni Jay. Pakairanuda? Anya ti kayat mo asawan? Ay, di mo damagain. Diskartik day taoy. Ne, asino day takaduang balasang ko? Apingin may ditoy. Iso ni tatang ko na. Apay kasla sa bali ti panagkita yu kan ko na. Anya ka diti umay na aramidan ditoy. Na, apay adamagam. Siyak ti may santo abumalay ditoy. Di kan agdang magpay. Dakas ka diti agdamag balasang ko. Awan nga min ka-is-iskan na ti damdamagam. Oh, nakaluto ka ka din? Nalpasan. Ngam para iti dwala ang atao ti inluto balasang ko. No para iti doa tao lang ti inlutom. Kanon mikin ni tatang ko. Mangiluto ka langan iti sabali akanam. Ha? Nagbastos mo tandag ito'y nga agama. Makitkitam ka di pa'y ti kaayan-ayat ni William. Anya ka di tinagan na. Vina tinagan na nang. Aday di ti pa nakakitak kan kwa na ijajandaan. Saan ka di ngam amuna ka? Di nakakadipansinan no kasjay nga agsabat kayo? Saan kami unay anasidag iti tunggal may sanang. Kasla na panakkel man. Manipod adan relasyon da ka ni William. Saan ka di anabiit dalaang anaadaan iti relasyon? Wenang. Agad-adal kami adwa ka ni Vina iti may sa pagadalan.
Nadistino mat ni William iti asidag ti pagadalan. Naadansa na kay baunan da ijay. Sadyay mo nga rod nakita ni William. Wenang. Ni Vina tinakitak nga imo na nga imasidag ka ni William. Naki-selfie. Idikwan, nagbalinda nga gayam. Kasla ni Vina tinangarami di ti pamuspusan, tapno naginasidag tiriknada kasta kaday. Kasla kastan nang. Ada nga miniditi kasla inaramid da checkpoint iti asidag ti pagadalan mi. Di tabangir kanto nang. Wan, malagip ko na. Pasaray adda soldado di tabangir kanto. Gaputa maatap idi nga ado ti rebelde ang magmagna dita nga agturong ijay bantay. Saan sa kanong agbayag ti kuban? Tanagtutulagan da nga dasis fire tindo nga agkabusor. Nasaya at mat, tapno pagawidan da tayo. Ay, may ramraman tayo kat ditoy. Imbagkit niya, tas saan tayo akarama na may baon iti battleground? Una rod, barang makaawit tayon. Malagip ko gayam ti kapindoam. Nabayag ka niya saan kayo nagkita? Ubing kami pa, idi pimanaw kami ijay lugar da papa. Nabati da ijay lugar mi, ang may dikwan, imalis damat laang. Kaslan ako nam. Nga ijay kayon siyudad na nagkita. Puno na ita, bro. Di nakpay nga ron na bigbig, idi nagkita kami. Nanganak idin iti kantinda. Ngam sumagmamanon atawan tinapalabas. Idi lang na idistino kami iti dayja abanda ti siyudad. At da display nga arak dito'y salas. Kaslamayat ti uminom Display ni Sir Dagita. Saan nyo ko maapakibiyang? Naimas lakit di dagito nga arak. Ay, ingka man mangala iti basaw, ta uminuma man dito'y salas. Anya? Uminom ka dito'y salas? Ay, saan kumamot Nay, asino ka kumamang iparay? Siyak ti ama ti agbalin nga asawa ni William, nawatam. Agasawa danto nga na. Agparparik na kanyak, akasla saan da nga agkatuluyan. Apay kumasan? Injag ka din ni William ni Vina ditaoy no di naasawain? Kasta nga tanga agpaiso. Oy, tay baso ngay bagbagak. Ingka mangala. Kunak man no awan kwartam. Apay nga rod nakainom ka? Mayat gayam pagpasyaran ti balay ni William. Naimas ti makan, ken naimas ti arak da ijay. Nangan ka ijay? Ay, adda ka di pa'y arak da ijay kat awan mat ni William. Adda, istitsed nga arak ko naman. Naglamuyot nga gayo si ti Karabukaw. Insarak mo man nga rodan aday tangiwat mo iti arak. Anya ko mati pakasik naram kat di mo matkwarta ti gat-gatang ko iti arak. Kan libre day nahimas pa'y. Dayta ti paglaingam. Di ka pa'y matngamin agagawa. Tapno maadaan ka iti trabaho. Udi agtrabaho aktaw no kayat kao. Di nakmandaran no di mo kayat ti makaraman. Dayta makidaw-dawat akanayon ti ammom. San ka nga ron adumawat kanyak iti kwarta? Tadikan ikan, lokaw! Mano ka di titawan ni Cherry akapiduam? Inauna kitin na matawan. Kwentaam, numano, 29 ko ita. No, 29 mo. Inauna ka itinam. Kaya't nasawan, 23 na ita. Wen bro, 23 na itan. Mapay ka di adamdamagam. Nadamag ko lang bro. Nagpintas dahil siya kapitwam. Sabagay. Napimpintas ng ni Vina akayan ayat mo. Podnoti ko lang bro. Ingkarim samat ka ni Vina. Nagkalaysa kayo apama na makaawit ka. Saan ka di?
Depende. No, anya ti kahit ni mami. Madlaw ko nga rod, kat kaslasaan ka pa nakasagana amang ikalay sa kankwana. Kasta nga rod, bro. Anya ti aramidak. Hingka ka di manan isarak dahi tangiwat mo, iti arak. Ay aglisi kay ti pagnak. Ape adamagam no papanak. No adamat papanak, saan mo matadamdamagan? Basta makitak nga dawit mo abaskit kan bigao. Apay kumadamaga kitamukon ng kaglakaw. Ha? Makapaawan ka nas kakasarsarita. Panawan ka man langan. Damag ka. Adda ka manan. Anya manan ti umay mo aramidan di ti balay ni sir. Kasla sino kami tinagsasaw kanyak si ka-caretaker? Intad kanyak ni sir ti karbangak amang kita di ti balay na. Kastamot ti inana. Impyerda kanyak da ito'y abalay. Aglisi ka iti pagnaak. Umunegat. Ingka mangiruar iti baso ta uminumak. Ti ka di display manan ni sir ti inumom. Kanya kumangay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Kayak mo, taayabak ti ina ni sir. Papagayam, denggan ti tuloy ta serya tayo italawas anapauhan. Maikarir, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Ti ka di manan display ni sir ti inumom. Anya kumapay ngay. Di mo ko na nga da-display tapno iso ti inumaek. Kasla ka kalalaingan. Kaya't mo taayabak ti ina ni sir. Di ta ka man langan. Siya kung ti mangalay ti baso apag inumak. Nagbastos at mo naglatan. Mabalin la ko mga awagan ni William. Taibagak ti aramid dagiti agama. Apay at tinalyaw mo ni tatang akas ta tilangam, nana. Kasurun mo samat ni tatang ko. Saan kumamot basta mapanditaunag amanginom kadagiti display ni William? William, kun kunamlatan iti agbalin tong asawa. Kayat mo, tapagawidan ka? Sir, kunak kuma. Anyan to nga tati maibagati ina ni Sir William, no pagawidan dak. Anya kumanga iti maibagana. Madingarod ti aramid mo, isa pagawidan ka. Nasingad kami nga aggayam iti ina ni Sir William. Amin nga ibagak iti inana ket patsen na. Ada ka maggayaman nang. Nagbit ka mata na panijay tiyandaan. Basit laang matiginatang ko, tanagatang mo ti daddo maidisika tinapan ijay. Siyakton ti mapan na dagatangan. Saan kayo ang makawit iti nadagsan? Napigsaak pa'y mat, anak ko. Ahun gayam. Nakitak mat ni Vina amagmag na ija tiyandaan. Ijay mat tiyandaan ti nakakitakan ko, anak. Ngam awan mat bag nga igam na no makitsyanda ko ma. Naka-shorts iti nakitkiting amagmag na. Ay, kastamot ti itsura na itay. Kurang sa titela na. Iso akas jay nagkiting. Saan mat siguro nang? Talaga nakiting siguro ti ginatang na. Tasaan mat nga iso tinang dait. Ay, jak man amo. Ngam jak magustuhan akitaon ti kasya pa nagkaw-kawas. Adon ti kakasta itanang. Kunamlan kalaingan day ta caretaker dito ya. Uray siya kat kasurun kumatan day di abakat. Agbarte kak man. Abut-but ngek day di abakay. Anya ti aramidan nyo, tatang? Kumpurmi ti aramida tap na makigtaut kat pumanaw. Nanaya. Nasabat ko mat di tarwat. Amangan numapan makityanda. Pangalalaan na gayam iti pakichichindana. Awan mat dito ni William. Ayun anya. Pangalalaan na ngagpaiso. Saan ko mat nga inikkan iti impaw it ni William? Damagam tuman kan kuana no asino ti mangmangtay diti kwarta. Naku na namat kat di, agayam na kanutiin na ni William. Amangan nutiin na ni William ti mangmangtad iti kwarta. Ne, mayat mo ti semua sumungad bro. At dan sakat pakaragsakan ma. Masigurado ka saan lang asyak ti maragsakan, bro. Ha?
Sigurado pati si ka. Anya nga min daytaya bro, ibaga mo na. Mapagawid tayo kanoninton o may alawas. Puno ka di dayta. Agawid tayo di Pilipinas. Dahil timbaga ni Major, hindi nagkita kami. Mga sawa ka din, inton sumangpat tayo di Pilipinas. Ha? Jakman mo bro. Kaslas sa anak-anak kasagana. Ha? Katno agkalaysa kayo kuman ka ni Vina, sakbay nga umay tayo ditoy. Imbag-timbagam nga itantan ko pa iti kalaysa. Dakkel ayamanakin katimbalakan mo kanyak bro. Kaya't kung amin am-am-am analaing ni Vina, bro. Imbag ta si Mang Patyan, bakit nati? Pangalalaam gayam iti pakityan-tiyandam. Ne, apay anadamag mo dayta. Diyak na panunot no pangalalaam no san adinamag kanyak ni tatang. Ha? Kwa. Ti ina ni William. Ipawpawit na kanya. Apay ka di. Ikanak itimpawit na. Saan mo ta para kan katimpawit na? Para kanyak dayjay. Saan ka di apawpawitan na ka ni Sir William? Para kanyak mat dayjay. Saan mo abyangan? Saan ko abibyangan ti kukwam? Taadamot kukwak. Iso saan mo mat ko maabyangan ti impawit na kanyak? Anya ka di Tiar Aramidam? Apay aluklok katam tiri daw ti kwarto ni Sir William. Awan bibiyang mo. Takatulong ka lang dito eh. Saan mo ko maabibyangan ti kwarto ni Sir? Aguray ka man si ka-caretaker. Saan ka di ngayong baga ka makaraman ka, iti di mo pa'y naramanan, no biyangan na? Di na kasitgan. Balbalagan ka. Sino ka kumamang balagan yak? Aguray ka man. Di na kasitgan ko nak. Sino ko mati mangikaluyakin ka dito, ya? Pumanawak malangan. Ditakan. Ay! Uray sa dino ti papanam! Kamatin ka! Pinaksurutan! No di mo kaya tabagayabak iti pulis! Pulis? Ay! Padasam ti agpakita pa'y dito, tapag babawayam. Sakbay asumang pati pulis akong kunam. Anay ko! Sino tinang dalapos kanya? Nagtagsan pa'y matyawit ko. Ay na, pasensya kan balasak ko. At nangamin mangkamkamat kanya. Pag-aasim tatulungan na. Darasam nga rod, nana. Aglugan tayo din nakaparada, tricycle. Ang kiyaman ak balasan ko. Mga numaabutan na timangkamkamat kanyak. Alam manong, pataraya mo ti tricycle. Diretso yung kantin. Asino kayo ka di, nana? Asino ti mangkamkamat kada kayo? Siyak ni Nati. Timot ama ti kayan ayat ti anak ko ti mangkamkamat kanyak. Basang. Ha? Kamkamatan na kayo ti agbalin nga abalayan yun, nana? Saan ko nga ipalubos nga sawaan ti anak ko day di abastos? Saan abay kari ti anak ko? Apay akinamat na kayo, nana. Imparit po ngamin alukatan na ti ridaw ti kwarto ti anak ko. Balasang ko. Asino ka di day takadwam anak? Iso kano ni nana nati, nanang. Nagpaaraya, tadamang kamkamat kan kwa na. Iso nga inkuyog ko dito'y nang. Ay, mabalin mo ti agyan dito'y balay may, kabsat. Ay na, agyaman na kada kayo. Nasingpot kayo nga agina. Ano samla ang ati balay may ta basay? May sak abalo. Ni Cherry ti anak ko. Ubing pa'y edipimusay ti amana. Oray ba si ti balay, no nasaya at ti panagpuspuso ti bumalay, kabsat? Huwan kabsat. Kat awagan nakla ang itinagan ko nga Ella. Awagan nakmat nga rod, itinati. Awan pa'y matnaluto iti kusina, tatang. Ayan ka din ni bakit nati. Napnapanam nga minaya. Itay payapin manaw da dya bakit? Ita ka lang nga sumangpat kat nay, sumip nga tan. Napan kami nagpasyar iti gayam ko. Ay, mabisina. Ngam awan matmakan. Napanan ngamin ni bakit nati. Kinamat ko itay. Ang makasla kabalyo at maray. Diyak na kamatan.
Apay ginamat mo. Nungay mapan ang pulong ita-itiin na ni William. Ibaga masana po no, timpulong na. Ibaga mga intarayan na ti trabaho na, isuapin manaw. Ay, asino pa nga iti agluto kas kada agdalos? Iso pa iti gumatgatang iti makan dito eh. Ha? Ayun gaya man niya. Dandaniyo pa yun maibos ti display ni William nga arak. Adda kadimot la nasarakam apakitang danan itang aldaw. Di ka man mangdadali, Timog. Kasta kadilatan. Uray ko manutulungan nakmat nga aglako. Tapno adamat pa kay ranudan kan ka. Di mo nawatan timbagak, asaan ka amang dadali, Timog, ah? Ay, naggapo ka kadimanan ijayan ni Vina. Wine, pinapanaw ko jay caretaker ijay. Bareng si Kanto ti alaan da caretaker ijay. Nagsaya aten ngay. No siyak to ti caretaker. Saan ako na mapan agisursur itinatnatang? Ay, nagpudot ti mapan agisursur itilako. Iso nga itapay laeng, agyaman ka kanyak. Tairim remedyo ti pagnamaayam. Daytoy gayam ti pagsapulan nyo, Ella. Mayat man taas idag iti pagadalan daytoy a kantin. Iso tinapanunod ko apagsapulan, idi ubing pay ni Cherry. Nasaya at daytoy yan a pagsapulan. Imbag, tanasing pati anak mo amang tultulong kan ka. Ayun nakunam nga adda anak mo. Ayan ti anak mo. Adda trabaho na iti adayo. Ngamnam na maakadandanin sumangpet. Kasta ka di. Sapay ko maata makasangpet ti anak mo. Dayta ti kanayon ko nga ikarkararag. Sapay ko mata sumangpeten. Tulungan ka nga agkararag para iti isasangpet ti anak mo. Mabalintay ka ron ti agawid, kuna ni Major. Nagsaya atin. Makaawit tayo matlangin. Masorpresa laki di daan ti Ella kan Cherry. No kalaatak ti mapanmanan ije kantinda. Sumurtak man mat numapan ka ijay, bro. Areglado, basta si ka, bro. Anda parikot ko, bro. Ha? Tsaka mo ti aramidak. No mabalin, jak kayat timang pasakit iti tao. Ha? Asino ti saan mo kayat asaktan, bro? Ni Vina. Naamiris ko asaan ko akap-kap ni kan. Kasano itan? Katadan ije balayo. Nabayag mo kadi nga inaram? Saan? Iso tinangaram kanyak. Anya? Agtay so kaditi ibagbagam? Kalayo ni nga masidag. Nagsiningad kami. Italangan na amiris ko asan ko gayam akap-kap ni kan. Intaman nga ron ijay balay da William. Tapno makitak mo. Siyak to ti caretaker ako nam. Ay katinta Jay mutla anak tati aday jay. Kaslaray na ijay. Nagmayat kahit no agyan tayo mo ti jay abalay. Kail ko naman. Ay intangaruden tamagagaranak mo makakita iti balay ni William. Ay balay danto ka ni Vina. No si Kanto mo ti caretaker, agyan ta mo ti jay. Agsardengak metten nga aglako kadagiti kabalbalayan. Ay, mabalin kon ti agsik kawil ijay dakkel abalay. Ketwa na, nagmayat ijay. No pumanaw ni William, ket da tayo lang ti mabatay. O di maramid tayaw, ti kayat tayaw. Intayo na ije military truck. Itulod na tayo ije airport. Mabalin tayo ti agawid, bro. Ay na, dahil tati urayak, bro. Makauawid akon. Amin tayo, kat dahi tati tagtagi uray tayo. Ti mapalubusan nga agawid ije Pinas. Mausar tayo mutlangan ti cellphone tayo. Numakapan tayo, iti adda signal na. Pag-charge san tayo nga, kat awan mo't kuryente dito eh. Natadahal amin alin yan ti kuryente dito asidag tayo, gapoy ti gubat. Ay, ngun gaya man niya. Ay, makasangpat tayo pa eh. Sa mabalin tayo nga usaran ti cellphone tayo.
Ay na, bimadak tayo man nandito yung Pilipinas, bro. Inta kiti mangkita iti mabalinta pa ki-charge iti cellphone ta. Sige bro. Awan tayo mo't di military truck amang sukon kada tayo. Ibagak iti may sa akadwata. Nga orayan na tabasit no addan di pagluganan tayo. Amin tayo kat mapanmat agbirok iti mabalin na pagchargesan. Maawagak matlangan ni mami. Ha? Kunak ano ni Vina ti umunang awagam. Bro, mabalin nga mo kanyak ti phone number ni Jerry? Ariglado. Itad ko, numalpas ang ma-charge si cellphone ko. Lobat ngamin. Natay, cellphone mo sa amod, day tagri-ring, di tarabaw tila misaan. Cellphone ko ka di dayta. Mabitra ng taumay ko kitaan. Ni, ti anak ko ti umawawag. Sumbata ka. Hello, William anak. Si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Hello, William anak. Si kakadi nga agpaiso daytoy? Ayan mo. Agwado akay ka di, mami? Iho, awa na ki balay. Pinapanaw na ti ama ni Vina. Anya? Apay pinapanaw na kayo? Apay anak pa ni Jay ti ama na? Kanayon nga day Jay. Ininom na pa yung dagiti in-display nga arak. Anya? Ayan yung ngarot ita, mami. Tinulungan nak ti may sana singpot abalasang. Inyawid nak dito'y balayda. Ibagayo ti address na. Taumayak adagos dita. Apaman ang makasangpot kami. Sige, ibagak ti address. Kat urayon ka dito'y, anak ko. Apay makapungpungtot ka. Kalpasan nga da nakasaum iti cellphone mo, bro. Nagiti ayop nga gama. Pinapanaw da kano ni mami iji balay. Anya? Rimwar at talaga. Ti usto nga ugali da. Kunakon kayat. Saan anasaya at ti kababalinda? Isumot lagayam a pinaritan nak amang ikalay sa akin ko anak, bro. Idi pa'y laang asan anasaya at ti kababalinda. Agtatakaw pa'y itimula dagijay, ijay away mi idi. Imbaglakit din ta sa anak anailawan kan ko ana. Namakadaron tayo. Mapanak adagos iti address ng bagana. Kita agman ti address. Address mat daan ti ela da ito eh. Anya? Di ka ti Cherry timbaga ni mami anang tulong kan ko ana? Natay, makasangit ka itay adda ka sa saom iti cellphone mo. Ngam itahan naragsak ka batan. Adda ka no dito yan ti anak ko, Ella. Madamdamalaang umay dito'y. Mabalin mo mat nga rudan apapanawon dagiti adda iji balayaw. Apay nga nagpamarang ka a caretaker. No saan ko nga inaramid dayjay? Saan ko anaduktalan ti kababalinda nga agama? Sa bagay, nalaing ka napanunot mo day nga inaramid. Masigurado ka saanan akayat ti anak ko day babae. Gapo itinagmadi apanang trato da kanyak, kabayatan ti kaawan na. Ay ngam naturad daman, tapapanawon da ti tao anadanunan da iti balayaw. Diyak mailadawan ti kinadakas da nga agama. Awanan da iti bain. Pinagbalindakit din at agabo iti bukod ko abalay. Mabalin la ko maamandarak ti anak ko asika ti armen na balasang ko. Una yan, nana. Ada ay ayatak itinalimad. Di nak ngamin armen, nana. Dumtang tulat ta tinasaya at atao aparakan ka basang. Nasaya at ngamin ti kababalin mo nga ubing. Agyaman ak unay, nana. Uray ti anak yo. Makasarak tulat ta itinasaya at akas kinunayo. Hosto ka. Mamati ano nasaya at tibay sa tao. Saan abaybayan ti apo. Nang runa no kanayon dumawat iti kaasin na. Nabayag ka di asan kayo nagkitkita iti anak yo, nana? Sumagmamano abulan balasang ko.
kunanamat nga umay ka nun ditoy. Adda nga rodan mang salwad kada kayo kontra iti agbalin ko mga abalayan yun, Nana. Ay, pulos, ajak anamungan nga agbalin nga abalayak tikas di at tao. Bastos, naulpit, kansador. Mabalin ka din agdiritso tayo ti address ng baga ni Mami, bro. Areglado, bro. Anytime, kaduan ka. San ka unay nga group pangat? Madamdamalangan, makadaanon tayon. Masurunak itinaramid da pa ng papanaw ka ni Mami. Sabagay, nusyak mo tinangaramidan da iti kasta. Saan ko ida mapakawan? Dimot ngamin, Mami. Kuna nang agpamarang a caretaker. Di na ninamnama na iruruman kan maditi aramidin da kan kuana. Imbaglakit din tad na nasaya ti panagpuspuso na anang tulong ken kuana. Kasano nga ta ita ti balay mi? Dagiti nga ta adda ijay. Maduktalan to dayta, apama na makasangpat ka. Umunangin naksukunan ni Mami ikayan tinang tulong ken kuana. Iyawid ko, kat papanawag dagiti adda ijay. Papanawam? Agraman ni Vina? Isutin nalak akadwa ko man ni Mami. Ngam timot ama na ti kadwa na anapankit din iji balay. Uray ko ma, no di da pinapanaw ni Mami. Nagdakal, kung nagpintas mo tanda ito abalay. Ay nagmayaten no siya ko ti caretaker dito. Dahita ti kayat ko ang mapasamak. Iso pinapanaw ko jay sigo da caretaker. Kaya't nga ta ni William, ada kayo ti sumukat akas caretaker? Apay kidinasaan. Awan nga ro din jay caretaker. Ibaga tayo ulat ta na pimana o ta di na kayo ti agtrabaho o dinalpas. Kaano nga tangag pa iso asumangpat tapno agkalay sa kamin? Ay na. Itapay laeng, maibaga kon anaggasat ka, anak ko. Mairaman kami moten iti day ta kinagasat mo. Amok ngamin nga inaramat ti utak ko, nanang. Mami, adda kamin kanyero ni agayem ko. Agyaman anak ko. Diyak mo no anyan ti kasasaan ti balay. Manipod pinapanaw da ki jay. Agyaman ak unay ti apo. Tadi na kayo binaybayan. Wen anak ko. Nasingpet dagiti agina anak idagusak. Kabagyan ina ti gayem kumitla nga soldado. Ha? Kasta ka di anak. Ala, umunag tayo di ta kantin. Takasaum ida. Wen Mami, talaga akasaw kida. Agyaman ak kadakwada. Kalpasan na, agawid tayo ni balay. Sika, ti anak ni nati. Ay, imposible na ito'y. Siyak nana, agyaman ak unay ti panangpasang bayo ka ni Mami di ti balayo. Nakita ti anak ko nga agtartaray ka nung ijachindaan. Iso tinulungan na. Inyawid na dito'y. Di na mo nga iso gayam ti inam. Ayan na kadinana. Awan samat ito eh. Ada iji kusina, Barok. Ay, mabidla ang taayabak. Cherry! Umay ka man ditoy! Umayin, Nanang. Ada itan. William? Sikat ti anak ni Nana nati? Diyak yung pagarob. Awan sa bali, Cherry. Kat agyaman ak unay iti kinasaya at yo. Iyawid ko ni Mami. Ngam agsubli akto ditoy. Mabalin? Ha? Agsubli ko, Nam? Kaano ti pa nagkalay sayo ka ni Vina? Awan ti maangay a kalaysa. Iti da itong inaramid da ka ni Mami. Diyak mapalabas. Cherry, ulitak ti agyaman kada kayo kanina na Ella. Adakan, William? Agkalay sa ta ka din? Di nakarakupan. Anya tinaramid jo ka ni Mami. Oh, saan mat ngayon imay ni mamim dito eh? Ay na, William, mailiw ako na yun kan ka. Mami, umay kayo man. Ada ko anak ko. Dagito'y tinadangkok anang papanaw kanyak. Si Kati ina ni William? Saan ka di caretaker ka?
Saan mi nga amo nga isutiin na William? Iso a pinagbalin nyo akatulong, kasta ka di. Awanan kayo tibain. William, di na kumamot ka ungat. Talaga saan kung amo nga isutinam? Isungin Romenyo, kasta ka di. Dakes kayo. Agayam kami kan ni William. Naibaga na, idisakbay amapan kami di abroad. Ngay kalay sana kanu ni Vina. Ang imbaga, ngay tantan na pailaan. No kasta. Ama ni Vina, tinangkamat ka ni Nana nati? Day tatipod no. Idin mawag ni William, apaman na nakasangpot kami di airport. Imbaga ni Nana nati tinapasamak. Naira na siyak tinakakita ka ni Nana nati. Amom ka ni, ngay biadda kami di abroad. Nasa una, ani kanu Vina tinangaram kan kuana. Di na kanu kapkap na kan ni Vina. Apay a pinagyan na ijabalayda. Nagdanada ka din? Pinagyan na ni Vina ijay. Tadi na kayat ngagmaymay sa tiinana no pumanaw. Ngam di na ninamnama, ang naulpit gayam dagi jay. No kasta, saan na natuloy ti kalaysada? Idi pa'y adda kami di abroad na ibaga ni William, no kasano ti panang liklik na kani Vina. Ngam ti pasamak ita, ti mamagsina kadakwada. Saan kadya si kalang ti imbagak akadwa ni mami dito eh? Ngam apay at talo kayo diti balay mi. May lang mo't pimasyar da tatangkan na ng William. Makitam ka diti seradora ti kwartok. Nadadal. Dahita ti makagapo, no apay akinamat nak ni Max. Imparit ko alukatan na ti ridaw ti kwartom. Pakawanan dak kuma. Nabarte kak nga main, iso ana aramid ko dayjay, baro. Pakawanan kayo. Ngamiti may sa kondisyon. Anya kondisyon baraw? Si dada anak ang mga ramid no anyaman day ta kondisyon. Pumanaw kayon dito nga gama. Kat saan kayo nagpakpakita pa'y kanyak? No diyo kayat ngay darom kayo tinaramid jo iti inak. Anya nga tan tinapasamak iti balay da William. Masigurado ka papanawon na Davina kanti amana. Nakarumat nga minti naramid da. Pinapanaw dati akin balay? Gaputo nagpamarang akirtikar. Di darin ispitaw. Impakita dati kinatao da. Adi pa'y nalpas ti kalaysa. Iso nga awan ti maangay a kalaysa. Masigurado ka mang namnaman ni Vina ang matuloy ti kalaysada. Ngamgabutasan na nasaya at ti panagpuspuso da. Awanan ti kalaysa anam namaan da. Kaasimat ni Vina no kasta? Saan arumbang akasya ti kasjay a tao? Kaasi ko na mijay. Ngam di na pa'y amo akasyan ti pada na tao. Sabagay. Nang runa iti maisa abakat akas ka ni Nana nati. Pakawanindak ko manana. Saan kung amo ada kayo ti ina ni William? Sige, magunod mo day ta pamakawan. Agyaman ako na Nana. Napakawandak matlaang. Ngam di na kaya't asawan, ama tuloy ti kalaysa. Saan ka ama ikari iti anak ko? Anya, pangaasiyo Nana. Ayayat ako na iti anak iyo. Lading itek, ti kayat ko apara iti anak ko. Katjay addaan iti nadalos a panagpuspuso. Uray marigrigat, no lakit di na iruruman ti pada na at tao. Ikarit nagbaliwak Nana. Matuloy kumamot lang ti kalaysami. Ti panagasawa, katrumbang amabuyugan itinasinaw a panagayat kan respeto. Kasano? Katawanan panagayat kan ka ti anak ko? Di nakakati pinakawan ni William. Ay, nagsayang. No saan na matuloy ti kasaryo. Sayang nga talaga. Nagmalasang ngay. Ay, no saan aga po iti kinamamartek mo, Max? Di mo kumapinapanaw ni nati ijabalayda. Ha? Isumat gayam ti ina ni William. Ay. Anya taramita. Masapo lang matuloy ti kalaysami kin ni William. Agam kunamot ni William. Adi nakakayat ang makita ijabalay na. Wan nga rod Nanang.
Dapay katagbambantay itigit da. Awan ka no ti umunag no awan pamalubos ni William. Nagsayang ay nanamnama. Balitok ko ma. Bimatupay. Dayta ngamin kinalaing mo nga uminom iti arak, Max. Ay, naisag maket nga rod ti mayat kuma amasakbayan tayo. Bro, intaman agpasyar jayan da cherry. Ay katuna, talaga ka dia dinispatsyam ni Vina? Sana may kariti panagayat ko na dya tao. Asino nga rod, ti maikari, bro. Sapay ko ma, ta maikari ak iti kapidwam, bro. Ay na, bro. Kasano ama-amuam, no di mo mapanarman. Tulungan nakman nga rod ang mangaram ken kwa na, bro. Anya? Kunakman no naturad ka, soldado, bro. Apay ngay akabutang mo ti sumango iti balasang. Sakman na mo, bro. Naturturid ak samat a sumango iti gubatan ngam ti sumango iti balasang. Apay daytayin sa likad mo apatada ang Bina. Masapul nga awan ti sabali nga agtagikwakin ni William. No di siyak lang. Kay, anya ti aramidam? Diyak maibag. Ngam no maikanak iti gundaway. Ukawak ti asino man atubang iti pagragsak. Kay, mga no imbes na saya ti pagbanagam at adadakas. No kasta ti aramidam. Diyak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ti planom nga aramidan? Mga no imbes na saya ti pagbanagam at adadakas. Akas iti naramid kaw. Diyak ipalubos ang mapaayak iti planok nga aramidan, tatang. Anya ko man ti planom nga aramidan? Makaamuditan no anya ti aramidan. Tapno matagikwak ni Will. Ibagam kanyak no anya ti aramidan tapno matulungan ka. Ang mga no ad-adakdakas. No di yo pinapanaw ni bakit nati. Ang mga no di na tayo pinapanaw ni William ijay balayda. Addaak dito'y tiyandaan. Addamit masabat ko soldado. Ngam saan mat ani William. Kasla am mo. Sa dino nga ta tinakakit-kitaat kan ko na. Igagarak adong pa, tapno agsarita ka. Gusto, nasabali ti taltalyawan na. Aray ko, apay atin nung parnak. Sorry, miss. Sabali nga minti taltalyawa kitay. Vina? Sika ka din? Nadya kag bidot. Sika ni Ronnie. Mabigbig na tayo matgayam. May sakaitan, soldado. Apay nga adda ka dito lugar mi? Nabiitak pa yan na idestino dito eh. Inayon dakiti grupo da William. Basit kami, iswa pinagsisinad da kami. Dayta, tibili ni Jengato. Tatang, malagip yu kadipay ni Ronnie, akaaruba tayo ijay away? Teka din nakot tao nga anak ti kanayon tayo alibasan ti mulada. Juan, malagip ko pa ijay madamati parot ko iti manida, iti simang pat. Inawagan na ka ide iti agtatakaw. Isuanapan ko mat ina, pati ina na ide. Habay na lagip mo day jaron eh. Nasabat ko itay ijay tiyandaan. Nakabado matan iti uniform ti soldado. No di nakakayat ni William. Apay no ni Ronnie langan ti pagpaarmam. Kasta ko mamot ti ibagak. Sigurado adak kelmatlat ti sweldo day jay aronay. Sa bagay, noan niya ti inaramid ko anang niya sidag itirik na ni William kanya. Isumat ti aramidak ken ni Ronnie. Mabalin ka diti umay pumasyar? Day isi ka matgayam natay. Umay kalata iti anyaman nga oras.
Silulukat latatoy balay, wano da ito'y kantin. Kailiw ko mati umay ditoy. Kaya't ko ti tumulo.